Praise God. Yesu ashimwe. Jesus is Lord. Yesu ni umwami. He is risen from the dead. Yazutse mu bapfuye. This is the word of God. Iri ni ijambo ry'Imana. The word of God is true. Ijambo ry'Imana ni ukuri. I believe it. Ndaryizera. I received the Christ and his anointing. Nararyakiriye ndetse n'amavuta yaryo. When he comes back, I will be raised from the dead. Kandi Yesu nagaruka nzazuka mu bapfuye. Hallelujah. Hallelujah. We are winners. Turi abatsinzi. I want to talk to you about the power of praying in faith. Ndagira ngo tuvugane ijambo ryitwa imbaraga zo gusenga no kwizera. I spoke on this subject back in Arkansas a week ago. Icyumweru gishize narivuze iwacu mu itorero. And before I taught, I set out on the pulpit a model of a green car, a green Mercury, a Ford. Nukuvuga ngo imbere ko nyigisha ari ikintu nashize imbere akantu k'icyatsi imbere yanjye. And I said, this is my sermon illustration. So imagine a little toy car sitting right here. Noneho afata akantu k'agapupe agashira imbere ye nk'ikimenyetso. When I began to travel and preach as an evangelist, I needed a better automobile. Nangira kuvuga ubutumwa bwiza ngenda mu isi yose nari nkeneye kugira ngo Imana ime ikinyabiziga cyiza. And so I told the Lord I needed a car. And one day I was praying with a friend. Umunsi umwe nari nasabye Imana ko ima imodoka ariko umunsi umwe ndimo ndasengana n'inshuti. He was a businessman but a man of prayer. Nari ndi kumwe n'umugabo w'umucuruzi ariko w'umunyamasengesho. I learned about deliverance and intercession from him. Noneho yanyigishije ikintu gikomeye cy'ukuntu babohora abantu babasengera ugasengera umuntu akabohoka. He would fast and pray. Yarasengaga akiriza n'ubusa. So I was at his house one day and he was praying. Umunsi umwe arimo arasenga ndamubaza ngo his wife had left him because he had been a sinner with a hard heart. Nukuvuga ngo icyo gihe mbere yuko bahura umudamu w'uwo mugabo yari yaramusize aramuta kubera ko yari umunyabyaha icyo gihe. And we would get together and pray about once a week. Noneho bituma buri cyumweru jewe nawe dusengana. In this time of prayer, he was praying for God to prosper him. Icyo gihe turimo turasengana yasengeraga kugira ngo Imana imuteze imbere. He was asking to be blessed and he was claiming money. Kandi yarimo arasenga kugira ngo Imana imuhe umugisha imwereze n'amafaranga. Now he was praying a very bold prayer. Ariko uburyo yasengaga ashize amanga. So I thought to myself, I need a car. I can pray a bold prayer. Ariko jewe nubwo twasenganaga nabonaga ukuntu wasengera amafaranga n'ukuntu nanjye nsengera imodoka jewe nari nsengeraga imodoka nashize amanga. So we were both down on the carpet praying. None twari turambaraye hasi ku itapi dusenga. And he was claiming gold and wealth from the wicked to come to the righteous. Yarimo arasenga kugira ngo Imana ifate ubutunzi bw'abanyabyaha ibimuhe. So I said, God, I need a car, a better car to travel and preach. No, narimo ngavuga ngo Mana je nikeneye imodoka gusa kugira ngo ngigende umugirize ubutumwa bwiza. As soon as I said that, the Lord asked me a question. Noneho mu gihe narimo ndasenga gutyo Imana imbaza ikibazo. He said, what color? Irambaza imodoka ushaka irasite. I thought, green. Ndayibwira ngo ndashaka imodoka y'icyatsi. Then he said, what kind? None irambwira ngo okay irasa icyatsi ariko y'ubuhe bwoko? I said, with air conditioning and a big trunk. Ndayibwira ngo ndashaka imodoka ifite ishyushye ikanakonjamo imbere ndetse inafite ahantu inyuma batwaraho ibintu. And then I said, because I remembered my mother had a Mercury, I said, I want a Mercury with air conditioning and a big trunk. Ahita avuga ngo ndashaka imodoka yitwa Mark ifite ubushyuhe n'ubukonje mo imbere. So I prayed for a green Mercury with air conditioning and a big trunk. And then I forgot about it. Imana imodoka y'icyatsi yitwa Mark ndetse ifite ubukonje n'ubushyuhe mo imbere. Another day I was over at Neil's house and we were praying again. Nanone twongera guhurira mu nzu ye y'uwo mugabo dusenga.
On this day, he was fasting and praying. ariko uwo munsi we yariyirije ubusa anasenga. I said, what are you fasting for? Aramubaza ngo wowe uri kwiririza iki? He said, I'm asking for my wife to be restored to me. Yararimo arasengera uwo mugabo kugira ngo Imana igarure umudamu we wari waramutaye. I've been saved and filled with the Holy Spirit, but she doesn't believe me. Yararimo aramubwira ngo narakijijwe ndetse nuzuzwa umwuka wera, ariko umudamu wanjye ntago yizera ibyo ndimo. So he and I that evening fasted and prayed, and then at the end of that we took communion. Uwo munsi jewe nawe turasenga twiriza ubusa duhamagara Imana, turangije dufata igaburo. I learned not long after that was the knife his wife, the very night his wife turned around and prayed and told God she would go back to him. Reka nkubwire uwo mugoroba n'umudamu yararimo arasenga maze Imana iramugarura imugarura. Prayer changes things. Isengesho rihindura ibintu. And there are 3 forms of prayer I'm going to teach you about in just a minute. Mu minota mike ngiye kubigisha uburyo butatu abantu basengamo. But let me finish this testimony. Ariko reka ndangije ubuhamya. I was traveling even before I got married all through Florida, preaching and teaching in homes and home Bibles, in churches and in home Bible studies. Namaze igihe iwacu mu rugo muri Amerika ngenda mu mujyi witwa Florida ngenda mbwiriza urugo kurundi. And I needed a bigger, better car. Ariko nyeneye imodoka nini nanone. Now, going to Bible college, my wife and I got married. Noneho icyo gihe nari ndi mu ishuri rya Bibiliya. Noneho icyo gihe nibwo nahuye n'umudamu wanjye mu ishuri rya Bibiliya turanashakana. And soon I was invited to come pastor a church in another state, in Louisiana. Ndangije baza kuntumira kumushumba mu mundi mujyi witwa Louisiana. I thought, this car is too small to make that long trip. Ariko cyari ikibazo kubera ko imodoka yari afite yari ntoya ntago yashoboraga kugenda ibirometero byo kujya aho hantu kumushumba. I remembered a man where I had gone and ministered in a Bible study in his home, and he owned a car lot. Ndabyibuka ari urugo twajyaga kujyamo twigisha mu rugo rw'umugabo umwe wari ufite imodoka yari umushumba nawe. So I called him and I said, I need a better car, but I don't have any money for a down payment. Maybe I could get a bank loan. And he said, I think I can work you out a deal. Nukuvuga ngo uwo mugabo yarahagarariye amamodoka muri ako gace, ariko aramuhamagara aramubwira ngo ndifuza imodoka nziza, ariko ndakeneye ko banke ima ideni ryo kujya nyigure. Ariko uwo mugabo aramusubiza aramubwira ngo oya, hari uburyo nagufashamo kugira ngo ubone imodoka nziza. He said, come on down and teach Friday night in my home Bible study group, and then Saturday we'll send you home with a car. Aramubwira ngo uze kuza mu rugo rwanjye wigishe, maze umunsi ukurikiraho ndaza guhereza imodoka uyitware. So I taught in that home group and had a wonderful time. Ndagenda nigisha muri urwo rugo. Now in those days I had traveled as an evangelist, and soon I'm to become a pastor. Noneho icyo gihe nari umuvuga butumwa usanzwe ugenda kubwiriza ubutumwa ahantu hose, ariko icyo gihe navuye kuvuga butumwa bangira umushumba. God was training me and teaching me. Imana yari mirantoza ndetse inantegura. And so I remember praying for everybody there. Ndabyibuka ndi muri urwo rugo nangira gusengera buri muntu wese muri urwo rugo. I went around the circle just laying hands on people, blessing them and praying for them. Nangira kubasengera mbayesha umugisha muri urwo rugo. I remember our host said to me afterwards, did you know you prayed exactly what each person needed when you prayed for them? Igitangaza cyabaye mu gihe nagendaga nsengera buri muntu ku giti cye, nyiri urwo rugo arambwiye ngo uziko igihe wasengaga buri muntu wese icyo wamusengeraga nicyo koko yari akeneye. I didn't know about the gift of prophecy. I just knew I had an anointing to speak certain things. Ntago nari nzi uko impano y'ubuhanuzi ikora, ariko nari nzi ukuntu amavuta y'Imana yakora mu buzima bwanjye. And the Holy Spirit was guiding me as I prayed
what they needed for their life. ariko umwuka wera yakomeje kunyobora icyo nsengera buri muntu uko nakomezaga musengera. Well, we went out to his car lot that was next door, and we polished a brown Buick that he had picked out for me. Nukuvuga ngo uwo mugoroba turasohoka anyereka imodoka nziza cyane abariyo ampereza. So we went to bed that night, and when we woke up the next morning, he met me over a cup of coffee in the kitchen. Nukuvuga ngo tubyutse mu gitondo anegurira icyayi, and he said, "Pastor, I can't sell you that car." arambwira ngo mushumba nago naguha gusa imodoka. He said, "The Lord woke me in the middle of the night and showed me something wrong with it." Noneho arambwira ngo Imana yambyukije nijoro inyereka ikibazo iyo modoka ifite. So we got in the car and drove it to a mechanic who checked it, and sure enough it had something wrong with it. Nukuvuga ngo bituma tuyitwara kugira ngo barebe neza ko nta kibazo ifite. He said, "Come back to my car lot." He said, "I think I've got one other car that the finances would work that I can sell you." Nukuvuga ngo arangije arambwira ngo reka ngwereze indi modoka nziza kandi ijyanye nawe. So we went back to his car lot. I signed the paperwork and drove it home. Turagenda isinya urupapuro rw'imodoka ndangije ndayitwaya. And we loaded up and drove from my parents' home to Baton Rouge, Louisiana, where I became a new pastor. Maze ndayijyana nyijyana aho bari banyohereje guhinduka umushumba muri Louisiana. Months later, I was in the pastor's office looking out the window at the parking lot. Hashize amezi makeya magarara mu idirishya ry'ibiro nari nyoboye ndimo ndareba hanze uko ameze. And suddenly I remembered. Mitanibuka. I was looking at a green Mercury with air conditioning and a huge trunk. Imana iranyibutsa irambwira ngo ibuka ko wasengeraga imodoka y'icyatsi ifite ukonje mu imbere ifite ibinibi nibi. In fact, when we moved, I had put a 3-drawer dresser in that trunk and drove it. Kandi koko bayima yari ifite koko ahantu ikintu kinini gitwara ibintu nari narasengeye n'ubundi. I had forgotten I had prayed for that. Nari naribagiwe ko icyo kintu nagisengeye. But God did not forget. Ariko Imana ntago yabyibagiwe. He remembered. Ijya yibuka. And he arranged for me to get what I had asked for. Kandi yatumiye yampaye ibyo nasengeye guhabwa. God answers prayer. Imana isubiza amasengesho. And young people, I want to tell you something. Abana bakiri bato basore bakiri bato reka mbabwire ikintu. God will become your God. Imana izahinduka Imana yawe. When he answers your prayer. Nisubiza isengesho ryawe. Maybe right now he's mother's God or papa's God. Cyangwa ushobora kuba nona ari Imana ya papa wawe cyangwa ni Imana ya mama wawe. Maybe he's the God of the pastor or of the cyangwa ni Imana y'abashumba cyangwa ni Imana ya korari. But when you pray and it igihe answers cyose your prayer, uzasenga Imana ikagusubiza isengesho izahinduka Imana yawe. Amen. Amen. Years ago, imyaka ishize, before I was born, before you was born, before I was born, imyaka myinshi ishize mbere yuko avuka, my mother lost a baby. Mama wanjye yasabye umwana. His name was William Earl. Yitwaga William. He only lived for 5 days. Yasabye umwana mama we arangije Imana mu umwana baho iminsi 5 uwo mwana yitwaga William. Now my mother was a woman of prayer. Mama wanjye yari umudamu w'amasengesho. I was introduced to God by my mother. Mama wanjye niwe watumye menya Imana. And it happened when we were praying and I was 8 years old. Kandi ibyo byabaye igihe njyewe na mama twasengaga mfite imyaka 8. I didn't know it until later in life. Ntago nari nzi ubuzima uko bimeze. But my mother had told God when she lost that baby. Noneho mama amaze gupfusha umwana wa mbere witwaga William. When that baby died prematurely, uwo mwana amaze gupfa akiri muto cyane, my mother told God, mama yabwiye Imana ngo, if you'll give me another one, ati ngo n'umwana wundi I will dedicate him to you. Nzamuguha. That's me. Uwo ni jyewe.
more things are accomplished in this world through prayer than we can ever imagine. Ibintu byinshi muri iyi si tuzabigeraho binyuze mu masengesho birengeje ibyo dutekereza. I want you to turn in the Bible to the Sermon on the Mount, and we're going to go to Matthew 7:7. Reka tugiye muri Bibiliya muri Matayo 7:7. I want to give you a lesson on prayer. Ngiye kubahereza inyigisho ku kintu kijyanye no gusenga. And you will never forget it. Kandi ntago muzabyibagirwa. Are you there with me in Matthew 7:7? Twahageze muri Matayo 7:7. All right, let's read the Word of God. I'll read it, and then you can read it in Rwanda. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Now, in English, if you take those three words together, where he says ask, seek, and knock, it spells the word ask, ask. Mu Cyongereza iyo ufashe ayo magambo atatu yitwa gushaka, gusaba ndetse no gukomanga, ni ijambo bita gusaba, ni ask mu Cyongereza. Here Jesus is teaching about how to get your needs met. Hano Yesu yarimo arigisha abantu uko ibyifuzo byawe wabigeraho. This is one of the greatest truths in the Bible. Uko nukuri kudasanzwe muri Bibiliya. When I was a child and first read the Bible for myself, this is the verse I first read. Ndumwana icyanditswe cya mbere nahereye nsoma Bibiliya cyari kino cyanditswe kiri mu Matayo 7:7. And of course I read it out of the old King James version because that's all we had back then. Icyo gihe hari ariyo Bibiliya yitwa King James nayo nasomye. Now we've got wonderful translations in many languages, and English of course has many. Uyu munsi dufite ubusobanuro bwinshi bwa Bibiliya ariko icyo gihe bwari bumwe. But here's the promise of Jesus. Ariko hano hari amasezerano ya Yesu. Now this is the word of God to you. Kandi iri ni ijambo ry'Imana kuri wowe. And you need to know this. Kandi ukeneye kumenya bino. Because prayer is how we access the benefits of the kingdom of God. Gusenga nibwo buryo bwonyine wabona iby'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. I heard the Holy Spirit speak to me just a week or so ago. Icyumweru gishize Mwuka Wera numvisha ambwira ngo. And concerning prayer, this is what he said to me. Yarambwiye kugusenga, ambwiye kino kintu. I will withhold nothing from my praying church. Ntacyo nzigera mere nima itorero risenga. Again, hear what the Spirit is saying to the churches. Iki ni cyo Mwuka Wera abwira amatorero. God says, I will withhold nothing from my praying church. Ati ngo ntacyo nzima itorero risenga. Here Jesus says this. Hano rero biratubwira ngo. Pause for just a minute. Look to somebody on your right and on your left and say to them, he's talking to you. Ndagira ngo buri wese abwire mugenzi we murebe maso mubwire ngo erega niwe bagiye kubwira. Uhindukira mugenzi wawe imubwire. Mubwire ni wowe bagiye kubwira. I'm talking to you. Mubwire ngo ni wowe bagiye kubwira. Lord is talking to you. Mubwire kandi Imana igiye kuvugana nawe. All right, ready? Muriteguye? Here's what the Lord is saying to you. Iki ni Imana irimo irakubwira. Don't forget your privilege as a child of God. Ni wibagirwe iby'Imana yaguhaye nk'umwana w'Imana. You've been born into his family. Wavukiye mu muryango w'Imana. You've been adopted by God the Father. Wahindutse umwana w'Imana. By the grace of Jesus Christ. Binyuze mu buntu Yesu Kristo waduhaye. And the Holy Spirit within us bears witness that we are children of Kandi God. umwuka w'Imana uri muri twebwe utwemeza ko turi abana b'Imana. It's the spirit of adoption. N'umwuka rero w'Imana wahawe natwe.
because I'm in his family, kuko ndi mu muryango wayo, I can come to my father niyo mpamvu nasanga data and to your father ari we data wawe, and to our father, kandi niwe data wa the twese, father of our Lord Jesus kandi Christ. niwe data Imana And I Yesu. can say, Daddy, Ukagenda I ukamubwira need ngo this. papa ndi hano nkeneye kino kintu. Now, so many people don't know that. Reka mbabwire abantu benshi ntago babizi. They behave or feel like they're not a member of the family. Bitwara nkaho batari mu muryango w'Imana. They feel unworthy and they don't come up to the table. Bakumva badakwiriye nibaze ku meza y'Imana. They come in to pray and their head is hung down. Bakaza gusenga imitwe yabo isa nkaho badakwiriye. And they're so filled with doubt because they feel Bakumva ko unworthy. ibyo bari gusengera ntibazabihabwa. Did you notice how Jesus, often when he prayed, lifted up his face? Mwibuka uko Yesu yasengaga yazamuraga umutwe we akareba mu ijuru. I'll take you to another scripture in a moment that says we can approach him without being ashamed. Nukuvuga ngo ndaza kubwira icyanditswe kivuga ngo nimwegere intebe yiye If you're tudatinya. a child of God, Iyo uri umwana w'Imana you should not be ashamed to approach him. ntugomba kugira isoni zo kwegera Imana. If you've sinned or disobeyed, Niba wakoze icyaha cyangwa utumviye, confess it and he will forgive atura you. ibyaha byawe ubabarirwe. And then go straight back into praying. None ujya imbere ye udatinya usenge. Now let me give you an example. Reka nguhe urugero. Let's say that Brother Bosco adopted me into his family. Reka tuvuge ko Bosco yanzanye mu muryango we. Would you adopt me into your family? I can. I love this brother. Ese wanyemera nanjye nkaba uwo muryango wawe. Twibaze ko namugize uwo muryango wanjye. I've watched how he treats his wife and his children. Akareba uburyo mfata abana banjye ndetse n'umudamu wanjye. He loves them. He spends time with them. Ndabakunda nkagirana umwanya nabo. He works hard to provide for Nkakora them. cyane kugira ngo umuryango ubeho. They have hope and a future Bakagira ibyiringiro ndetse n'ejo hazaza. because he works for them. Kuko ndimo ndabakorera. So if I'm alone or if I'm lost, Rero ibaze naratakaye I jewe. need to be in a household where I can be cared for. Nifuza ko nanjye mba mu muryango wo mwitabwaho. And he finds me and loves me and welcomes me and adopts me. Narangiza nkamusanga ahantu ari nkamuzana mu muryango akaba umwe mu muryango. I get to sit at his table. Tukicarana hamwe ku meza. I get to fellowship with the family. Tugasangira tugasabana nk'umuryango. I'm included. Nanjye nkaba umwe mu muryango. I belong. Nkaba umwe mu muryango. And I have the right to ask him for what I need. Nkahabwa uburenganzira bwo gusaba ikintu cyose nshaka mu muryango. Now the same is true of your heavenly Father. Ibyo rero ni kimwe na data wo mu ijuru. If you read your Bible, Nusoma Bibiliya yawe, Jesus spent in John's Gospel, Yesu yaravuze mu butumwa bwa Yohana, he spent John 13, 14, 15, 16, and 17 iyo usomye mu gitabo cya Yohana 13, 14 kujya kuri 17, teaching the disciples around the table yajyaga yigisha intumwa ze bicaranye, that he was going away, yarababwiraga ngo ngiye kugenda, the Holy Spirit would come, akabwira ngo Mwuka Wera azaza, and they had the right to approach the Father just like him. bahabwa uburenganzira bwo kwegera data nk'uko nawe yegera data. You understand? Ibyo murabyumva? The big deal about being born again is you've got a Father in heaven. Reka mubwire ikintu gikomeye iyo umaze kwakira agakiza nuko ufite data wo mu ijuru. He loves you. Aragukunda. Jesus said in John, he said, you can ask anything in my name and I will give it to you. Bibiliya tubwira muri Yohana, Yesu yarababwiye ngo muzasaba ikintu cyose mukeneye mu izina ryanjye kandi muzagihabwa. Well, isn't that being selfish? Ibyo se bivuga kwikunda? No. Oh, in yeah. fact, Jesus said,
ask that your joy may be full. Yesu yarabwiye ngo musabe kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Ask and receive that my Father may be glorified. Ngo musabe mwakire kugira ngo data wo mu ijuru ahabwe icyubahiro. When your prayers get answered, God is glorified. Isengesho ryawe risubijwe, Imana ihabwa icyubahiro. God loves to answer your prayers. Imana ikunda rero gusubiza amasengesho yacu. When he sees you praying, he sees his son Jesus. Iyo abona usenga, abona umwana wa Yesu. And the Father answered all of Jesus' prayers. Rero data wo mu ijuru asubiza amasengesho yose Yesu aba yasabye. Here's the promise of the word of Aya God. iri ni ryo sezerano ry'ijambo ry'Imana. Ask. Saba. And by the way, in the original language of Greek, it's in the present continuous tense. Mu rurimi rw'ikigereki gusaba nta gusaba rimwe ni ugukomeza usaba. So you could just as well say, ask and keep on asking. Ni nko kuvuga ngo saba ukomeze usabe. Seek and keep on seeking. Shaka ukomeze ushake. Knock and keep on knocking. Komanga ukomeze ukomange. He says if you do these things, Kandi ngibyo nubikora, if you ask, it'll be given to you. Nusaba uzahabwa. If you seek, you will find. Nushaka uzabona. And if you knock, the door will be open. Kandi nukomanga uzakingurirwa. You say, well, that's for somebody else. That's not for me. Ushobora kuvuga ngo ibyo si ibyanjye ni iby'undi muntu. But in verse 8, Jesus said, Ariko umurongo wa 8 haravuga neza. for everyone who asks, Kuko receives. umuntu wese usaba ahabwa. Everyone who seeks, finds. Umuntu wese ushaka abona. Everyone who knocks, it will be Umuntu opened. wese ukomanga arakingurirwa. This is a right granted to all of Ibi his rero children. ni ijambo rya buri wese wicaye hano hantu. Amen. Amen. Now, let me explain what ask and seek and knock Reka means. nsobanure ubusobanuro bw'ibintu bitatu bikita gushaka, gusaba, gushaka ndetse no gukomanga. Now, to ask is to simply request something. Reka mabwire gusaba ni ugugira ikintu usaba runaka. I needed a car. Nkeneye imodoka n'urugero. I asked for a car. Nari nkeneye imodoka ndayisaba. In fact, I got specific about my car. Ariko naso gusaba imodoka gusa rusange navuze n'ubwoko bw'imodoka nkeneye. I asked for a green Mercury with cold air Navuze conditioning imodoka and a y'icyatsi big trunk. ifite ibi bintu byose. Guess what God gave me? Reka mbabwire Imana yampaye iki? A green Mercury Ibyo Montego nasabye neza nibyo Imana with yampaye. ice cold air conditioning Ifite ibikoresho byose and a nasabye. huge trunk. Kandi ari nini. God is faithful. Imana niyo kwizerwa. Now, amen. Amen. Testimonies like this increase our faith. Ubuhamya nk'ubu bwongera kwizera kwacu. God wants you to ask so that you can have a testimony. Imana irashaka kugira ngo usabe kugira ngo nawe ugire ubuhamya. He wants you to come rejoicing, saying, look what God did for me. Uze mu nzu y'Imana ushima uvuga ngo dore ibyo yakoze. When you get an answered prayer, you defeat the devil and glorify God. Reka mubwire igihe cyose we isengesho ryawe ryasubijwe uba ukojeje Satani isoni ugahereza Imana icyubahiro. So asking is simply placing a request before God and believing that he will supply it. Gusaba rero ni iki? Ni ukubwira icyifuzo Imana yawe ukanizera ko yagisubije. When I was a young man, Nkiri umusore muto I began to attend Bible college. nagiye mu ishuri rya Bibiliya. And I told the Lord I need a wife. Mbwira Imana ko nkeneye umufasha. Not just any wife, but a wife who will be a partner Ariko with me. ntago nasabye umufasha uwo ari we wese. Navuze Mana ndashaka umufasha uzatuma twuzuzanya. I said, I want a wife who can hear God's voice. Navuze ngo Mana nkeneye umufasha uzumva ijwi ry'Imana. A wife who can pray. Umufasha wasenga. And a wife who's called to the ministry. Kandi umufasha tuzakorana umurimo wawe. That way she will understand me. Kugira ngo anyumve. So that had been something I'd prayed for 2 years. Ibyo nabisengeye imyaka 2. And then I go to Bible college. Naho nongera mu ishuri rya Bibiliya.
And the first day of Bible college, umunsi wa mbere ngeze mu ishuri rya Bibiliya, in the administration building, I looked down the hallway. twari ahantu biyandikishiriza mbona umukobwa. And here was this lovely young woman with blonde hair and a smile that lit up the room. Yo, nabonye umukobwa mwiza ufite imisatsi y'umweru, ufite inseko yuzuye ahantu hose. She was radiant. Yari mwiza. And she still is. Kandi none ubu aracyari mwiza. When I saw her, I said, I want her. Nyimubona navuze ngo uriya ni wenyine. I pursued her. Mitamushakisha. I sought after her. Ndamushakisha. I longed for her. Ndamwifuza, ndamukenera. I wanted to spend time with her. Nifuza kujya n'igihe nawe. I felt complete when I was with her. 2 years later, we were married. Now, the next part of this verse says, seek and you shall find. Nanone icyanditswe gikurikira haravuga ngo mumaze gusaba mushake muzabona. Just asking might be fairly simple. Gusaba bishobora kuba ibintu byoroshye. Like, God, I need a car. That's simple. Seeking means you're pursuing something. You're reaching for it. Jesus said, the kingdom of heaven is at hand. In other words, the things of the kingdom, if you will reach for them, you can grasp them. Asking, seeking, and knocking. Seeking is one of the ways we change the world. And we need to learn to desire things. Desiring something is not a sin. God can sanctify your desires so that you want His will and you want the things of the Spirit. And so I sought my wife, and she was the will of God, and God gave her to me. Paul says this in 1 Corinthians 14, verse 1. He said, desire earnestly spiritual gifts. Now you are Pentecostals, am I right? That means you believe in the baptism of the Holy Spirit. But how many of you have been filled with the Holy Spirit? Have you received the gift of the Holy Spirit? Have you? Raise your hand. How many of you speak in tongues? Raise your hand. Paul said to the Corinthians, I thank my God, I speak in tongues more than you all. Paul says in Ephesians 5:25, don't get drunk with wine, for that's intoxication. But be filled with the Spirit. And again, that's one of those words in the original language that's continuous. It's not just a one-time experience. But you can get refilled. Being filled with the Holy Spirit. How many of you believe that this is the Word of God? How many of you are willing to say, Lord, do for me what your Word says? So be filled with the Holy Spirit. And then he says the result of that is you will be speaking to one another
nanone one another, speaking to each other. nanone kimwe mu kimenyetso cyiza mu kuzuza umwuka wera ngo muzahita muganira. And you will be singing hymns. Mutangiye kuririmba indirimbo nshya. And you will be singing scripture songs, the songs. Muririmbe indirimbo z'ibyanditswe. He said, and you'll even be singing spiritual songs. Kandi turirimbe n'indirimbo z'umwuka. Now, if you don't know what spiritual songs are like, nago muzi wenda indirimbo z'umwuka uko zimeze, you follow me around. Mumurikire jewe. Because at various times all through the day, I'm singing songs the Holy Spirit. Kuko jewe buri munsi buri kanya iyo ngenda mu nzira mba ndimo ndaririmba indirimbo z'amazamuka, indirimbo z'umwuka. I love scripture songs. What a Nkunda kuririmba mu ndirimbo z'umwuka. I pray and rejoice and I sing the scriptures. Rero njya nishima nkuzura umwuka nkabigenderamo. I sing the great hymns of the church. Nkaririmba indirimbo zo mu itorero turirimba ariko nuzuye umwuka. But that's not enough. Ariko ibyo ntibihagije. I need to edify myself. Nyene nanjye ko nuzuzwa nanone nkazamurwa. Paul said, how is it then? Nanone Paul yavuze ngo ni gute bimera. Mind and I will pray with my spirit. Ukavuga ngo mbikoresha ubwongo bwanjye ariko nkasengesha umwuka. I will sing with my mind and I will sing with my spirit. Umutwe wanjye ariko mwuzuzwa umwuka. When you get filled with the Holy Spirit, iyo wuzuye umwuka wera, He enables you to pray in the Spirit. Utangira gusenga no mu mwuka. He enables you to prophesy in the Spirit. Ugatangira guhanura mu mwuka. And He enables you to sing in the Spirit. Ukumva mugenzi wawe arimo aririmba mu mwuka. Don't quench the Spirit. Nimuzimye umwuka wera. Now, obviously, in some places, we need to be still and let the Word of God be taught. Yego nanone ahantu hamwe na hamwe ugomba gutuza ukumva n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Some of these things I'm talking about, practice them in private. Ibi bintu ndimo ndababwira ntabwo bikorerwa mu itorero bikorerwa yiherereye wowe n'Imana. But when you do it in private, you get rewarded publicly. Iyo ubikoze wiherereye n'Imana, Imana ibiguhembera ahantu hagaragara. Turn back one chapter to Matthew chapter 6. Reka turebe muri Matayo 6. And here Jesus said hano Yesu yararimo aravuga that there are 3 things you should do. Hari ibintu bitatu tugomba gukora. Do them secretly and you'll be rewarded by your Father openly. Biratubwira ngo ibyo bintu tugomba kubikora twiherereye kugira ngo Data wo mu ijuru aduhembe ku mugaragaro. Now, this is an amazing secret I'm giving to you today. It's right here in the Sermon on the Mount. I call it the Constitution of the Kingdom of God. It describes the culture of the kingdom. It describes how the power of God is released. It shows you how God builds the fellowship, the community of believers. And it shows you that religion, but childlike faith in God does. So Jesus said in Matthew 6 and verse 3, yes, when you give to the poor, that's alms or charity, what is done in secret. Biratubwira ngo ahubwo weho nugira ubuntu ukoko kwawe kwibumoso kwe kumenya iki kwiburyo gukora kane ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Let's say I found Brother Bosco on the side of the road with a flat tire. Reka ngurugere wenda nasanze murumuna wanjye Bosco ipine ryatobotse ku muhanda. And he did not have a spare. Adafite icyarisimbura. And he had spent all of his money already that week. Kandi ugasanga amafaranga y'icyo cyumweru yose yashize. And I had the means to help him.
kandi igihe mfite ubushobozi bwo kumufasha. So I say, Brother Bosco, don't worry. So Kugurira I ipine go get risasa. what he needs and I bring it to him. Nkamuzanira ikintu yarakeneye ako kanya. And I say, don't tell anybody I did Nkamubwira this. ngo ntugire umuntu ubwira. This is just because I love you and I love Jesus. Have a reward from Reka God. nkubwire icyo kintu iyo ugikoze wiherereye Imana iraguhemba ku karubanda. But if I go to church and start bragging to everybody how I helped Bosco, Ariko ninjya imbere y'itorero nkavuga ngo yewe mubona nafashije mwene data ku muhanda. I bought him a new tire for his Namugura car. ipine risasa. It wasn't even a used patch tire, it was a new one. Nkamubwira ngo nta nubwo naba Imana iravuga ngo wowe wamaze kubona ingororano zawe. But if you give it secretly as unto the Ariko ngo Lord, nubikora wiherereye. the Father will undertake to reward you publicly. Ariko ngo data wo mu ijuru azaguhemba ku karubanda. Reward, wouldn't you? Azaguhemba ku karubanda. So giving is one of the things we can do in secret. Gutanga ni ikintu kimwe twakora twiherereye. The other one is praying, Ikindi ni ugusenga. or simply going before the Lord with prayers and entreaties. Ugasenga wiherereye uri imbere y'Imana. Verse 6, but when Umurongo wa you gatandatu. pray, go into your inner room, close your door, pray to your Father who's in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Nimusenga nimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. So secret prayer again brings a public reward. Isengesho iyo usenga wiherereye iryo sengesho riguhembera mu ruhame. Now there is a place for corporate prayer. Hari amasengesho rusange They did this in Acts 2 and in Acts 4. dusanga mu byakozwe n'intumwa 2 na 4. But this is talking about your personal walk with Ariko God. ibi hano Yesu yavugaga urugendo rwawe n'Imana muri babiri. When you're praying, don't pray so other people can hear you pray. Wisenga kugira ngo abandi bakumve. Pray to your Father in secret. Senga data wo mu ijuru wiherereye. You and your Heavenly Father have a relationship, Kuko wowe na data wo mu ijuru mufitanye ubusabane. and you have the right to pray. Kandi ufite uburenganzira bwo gusenga. Let me go back here just 1 minute. Hold your finger right there. Reka dukomeze hano ariko reka nongere mbabwire akantu gato. Back to the next chapter, Kukindi chapter 7 and verse 7. karindwi. We've dealt Matayo. with two things: asking, Ari ibintu wavuze gusaba, seeking. gushaka. Let's deal with knocking. Reka mbabwire noneho gukomanga. He said, ask and it will be given to you. Aravuze ngo musabe Seek and you will muzahabwa, find. mushake muzabona, Knock and the door will be mukomange open. muzakingurirwa. Now, in my mind, asking is just requesting something I need. Yewe muri gihe gusaba nukuvuga ikintu ukeneye ukagisaba. Seeking is going after something greater. Gushaka nugushakisha ikintu gikomeye kurushaho kirenze ubushobozi bwawe. I remember when I sought for the baptism in the Holy Spirit. Ndabyibuka umunsi nabatijwe mu Mwuka Wera. I hungered for it. Nari mbisonzeye. I wanted it. Narabishakaga. I wasn't passive. Nago nabikoraga ku bushake bwanjye. Some people think if God wants me to have it, I'll just sit here and He'll give it to me. Ari bamwe bavuga ngo niba Imana iri bubime reka nimerere gutya. Ugomba kumushakisha. Pursue it. Ugomba kumushaka. You want it with all your heart. N'umutima wawe wose. God says, in the day that you seek me with all your heart, I will be found by you. Bibiliya iratubwira ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Now, if you've been born again and you seek the Holy Spirit's gift, you're seeking a person. Reka nkubwire niba warakijijwe ukaba urimo urashakisha Umwuka Wera n'umuntu urimo urashakisha ko Umwuka Wera n'umuntu. The Father brought me to Jesus. Rero data yazanye Yesu. Jesus brings me to the Holy Spirit. Nanjye Yesu anjyana ku Mwuka Wera. I needed Jesus to be saved and have eternal life. Nyeneye Yesu kugira ngo nyizwe mpabwe n'ubugingo buhoraho. But I need the Holy Spirit so I can pray effectively. Ariko nyeneye Mwuka Wera kugira ngo nsenge mu buryo bwuzuye.
You can pray in the spirit wasenga mu mwuka and you know that God's hearing you. ukamenya neza ko Imana ikumvishe. You can pray in unknown tongues and you know that you're praying exactly what God wants. wasenga ukoresheje indimi nshya ukamenya neza ko Imana ikumvishe. I remember praying for a man about 5 years ago in imyaka itanu Arkansas. ishize ari umugabo nasengeye, He was a friend of mine yari inshuti yanjye, and he was having terrible kidney stones. yari afite ikibazo cy'impyiko zimurya. I couldn't get to him because he was up on a mountain at his home and I was down in Rogers, Arkansas. Ni ukuvuga ngo nubwo namusengeraga yari mu wundi mujyi ntashobora kujyayo, nanjye ndi mu wundi mujyi. But he said, Ron, I need your prayers. Arampamagara arambwira ngo Ron, nkeneye amasengesho yawe. He said, I'm in trouble. Ati arambwira ngo ndi mu kaga. They found dozens of stones in my kidneys. Basanze impyiko zanjye zarangiritse. He said, I can't pass them. Aravuga ngo sinabishobora. They've tried lithotripsy, which is sound waves that might break them up. Bakoze ubuvuzi ariko byaranze. And that didn't work. Ntago byakoze. And they did x-rays and found one stone as big as a golf ball. Ni ukuvuga ngo barampimye basanga impyiko yanjye ingana nk'agatenesi. They said, you will never pass that. Barambwira ngo ntago uzabaho. And both kidneys was filled with stones. Ariko impyiko zanjye zose zari zarangiritse. He said, Ron, I'm afraid. Arampamagara arambwira ngo Ron, mfite ubwoba bwinshi. They were going to open up his abdomen on both sides and go into both kidneys to clean out the stones. Kandi bajyaga bamubaga kugira ngo bamwoze impyiko. It's a difficult, painful recovery. Arambwira ngo ndababara cyane no gukira birambabaza. Now this man loved the Lord and he knew God answered prayer. Uyu mugabo akunda Imana kandi azi ko Imana isubiza amasengesho. And I had even prayed for him once before, but nothing had happened. Nari naramusengeye mbere ariko nta kintu cyari cyarabaye. So over the phone I said this to him. Turi ari bimbwira kuri telefone mubwira amagambo. I said, Phil, would you mind if I pray for you in my heavenly prayer language? Ndamubwira ngo wanyemerera nkagusengera mu rurimi rw'ijuru. Because I prayed with my understanding and I didn't get the kuko right. munasengesheje ubwenge bwanjye niwakira. So I'm going to pray with the Holy Spirit's help in unknown tongues. Ariko ngiye gusengesha umwuka wera mu zindi ndimi. How many of you know the Holy Spirit has more faith than you do? Reka mbabaze ni bangahe bizera ko umwuka wera afite kwizera kurusha. He will help you pray. Azagufasha gusenga. So there on the phone, I started praying in tongues for him. Nangira gusenga mu ndimi nshya kuri I telefone. prayed fervently for about 5 minutes. Nangira gusenga niherereye turi kumwe kuri telefone n'iminota 5. Nangira kuvuga mu ndimi. Mpamagara umwuka wera. Ndamuhamagara. I was fighting for my friend's life. Nari ndimo narwana kugira ngo ubuzima bwa mugenzi wanjye bugaruke. Praying with all of my faith. Sengesha ukwizera kose. And after a while, it was done. Reka mbabwire ako kanya ahitakira. He thanked me and we hung up the phone. Listen, wait, let me finish. Ntago birarangira umva. We hung up the phone. Telefone tuyishira hasi. I didn't know what happened. Sinari nzi icyabaye. He felt nothing. Nawe nta kintu yumvishe. The next day he went to the doctor's Umunsi office. ukurikira ajya kwa muganga. And they were going to do another x-ray and check him over. Bamucisha mu cyuma. And then the day after that, they were going to do the surgery. Kuko umunsi wakurikiraga bari kumubaga. So he goes into the surgeon's office and they take x-rays. Bamujyanye kumubaga bamupimye. He goes back and is told to wait in the doctor's office. Ategereje kwa muganga. After a long while, the doctor finally comes in. Noneho ategereje igihe kinini muganga araza. And he says, Phil, how do you feel? Aramubwira ngo Phil umeze ute? He said, well, I feel fine. Aramubwira ngo umeze neza. He said, no, Phil, how do you really feel? Aramubwira ngo ya Phil yitwa Phil wo muntu. He said, umeze ute? He said, to be honest, doctor, I feel great. Aramubwira ngo mu byukuri muganga numva nta kibazo mfite. He said, okay, I want you to come with me. Aramubwira ngo ngwino nkurikira. He took him down the hallway Aramujyana to the room where they had the light boards up on the wall. Amujyana mu cyumba kirimo amateleviziyo manini. And they could put up the x-rays and see the results. Batangira kumwereka ibisubizo bye.
He said, Phil, I kept you waiting because I wanted my partner, the other doctor, to come look at this with me. aramubwira ngo impamvu wategereje igihe kinini namagaye undi muganga kugira ngo azarebe ibi bintu. He pointed up and said, Phil, that's your kidney. aramwereka aramubwira ngo dore impyiko zawe uko zimeze. He said, Phil, what do you see? aramubaza ngo urareba iki? Phil looked at it and said, well, I don't see anything. aramubwira ngo jewe izo mpyiko zanjye nta kintu na kimwe ndi kureba ko simbisobanukiwe. That's right, there's no stones in your kidneys. aramubwira ndagira nkubwire ko ibyo ureba nibyo nta kintu He ufite. said, Phil, this is a miracle. aramubwira ngo reka nkubwire Phil iki ni igitangaza. Now, what if I had not prayed in the Spirit? iyo naza gusenga mu ndimi nshya. Jude says, you beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. mu gitabo cya Yuda aravuga neza ngo twiyubakwe mu dusenga mu buryo bw'umwuka. We are Pentecostals. turi abapantekote. We not only believe in the power of prayer, ntabwo twizera gusa imbaraga z'amasengesho, we have power to pray through the Holy ahubwo Spirit. dufite imbaraga zo gusenga mu buryo bw'umwuka. Use the tools God has given you. ibyo bikoresho tubikoreshe kuko Imana yabiduhaye. Amen. Amen. Go back to Matthew 7. reka dusubize muri Matayo 7. For everyone who asks receives, kuko buri wese usaba ahabwa, he who seeks finds, kandi ushaka abona, and to him who knocks it will be kandi opened. ukomanga agakingurirwa. Now let me tell you what knocking is. reka mbabwire icyo bita gukomanga icyo ari In cyo. each of these things, we're moving up into a more difficult phase. buri kintu cyose turi kuvuga utangira cyorose, usaba byorose, ariko wakwegera imbere bigakomera, wajya mu gukomanga none bigakomera cyane. We're asking for something simple, something. utangira usaba akantu koroheje, We're seeking a presence or anointing or a gift in our ugashaka life. kubaho kw'Imana mu buzima bwawe aribwo bwami bw'Imana. He said, covet spiritual gifts kugira ngo ubone impano z'umwuka, and desire earnestly kandi ukazifuza that you may prophesy. kugira ngo ubashe guhanura. The number one gift you should seek after reka mbabwire impano ya mbere ugomba gushakisha, is one of my favorites, nimwe giye nkunda, and that is the gift of prophecy. iyo ni impano y'ubuhanuzi. I teach this a lot. ibi nkunda kubyigisha cyane. If you can pray in the Spirit, niba ushobora gusenga mu mwuka, then you can also speak by the Spirit. nanone ushobora kuvuga ukoreshejwe n'umwuka. Paul said, for you may all prophesy one by one. Paul yaravuze ngo mwese mushobora guhanura umwe kuri umwe. Now, obviously not in a big meeting like this. ntabwo ari nk'abantu bangana gutya, We don't have time for you to ko all nta mwanya prophesy. twabona wo kujya dusengere buri muntu. I want to go home after a while. nanjye ndashaka mu kanya gutaha nkasubira mu But rugo. in a smaller group meeting, ariko iyo muri mu materaniro y'abantu bake, 2 or 3 agreeing babiri together cyangwa in prayer, batatu bahuje umutima, or a house prayer meeting or Bible study, cyangwa muri maserire mu rugo, or a little prayer meeting or a choir group gathered in cyangwa the church, korali irimo irasenga, there may be time for each one of you to go around the room and pray in the Spirit and prophesy. birashoboka ko mwagenda musengerana muhanura mu buryo bw'umwuka. So the Holy Spirit wants to flow through us. Mwuka wera arashaka kutwuzuza. Listen, this even works with sinners out in the street. reka nkubwire mwuka wera yanakora ku banyabyaha bari hariya mu muhanda. God will sometimes reveal the secrets of a sinner's heart Imana rimwe na rimwe igitwereka amabanga y'abanyabyaha to remove the offense out of their heart kugira ngo ibakuremo icyo kintu mu so mitima they yabo, can obtain forgiveness babarirwe, and put their faith in the Lord Jesus batangire Christ. bizere umwami Yesu Kristo. A lot of times sinners that won't come to church, rimwe na rimwe abanyabyaha ntibajya baza amatorero they're mad at God. They're mad at God. kuko badakunda Imana, barakariye Imana. Maybe something bad happened to them at church. wenda ikintu kibi cyababayeho mu rusengero, The Holy Spirit can reveal that. ariko reka nkubwire mwuka wera niwe wabikora. You can help get them set free. niwo wabafasha kugira ngo babohore, Find forgiveness babone bababarirwe, for the mercy of God to restore them. bahabwe imbabazi z'Uwiteka yongera ibubake. Now he said, knock and keep on knocking. iravuga ngo mukomange ukomeze ukomange. To me, this is asking God to open a door.
ibi rero kuri jye ni ugusaba Imana kugukingurira inzira. Maybe it's an opportunity for your family or your business. Cyangwa akaba ari inzira ukeneye ku muryango wawe cyangwa ku bucuruzi bwawe. Maybe it's something for your church. Cyangwa ku itorero ryawe. Maybe it's an area of ministry that you want to step into. Cyangwa urashaka Imana kushira ku rundi rwego mu Knock on kwikorera. that door. The door is closed, but start knocking on that door. Umuryango ushobora kuba ukinze ariko komeza ukomanga. Maybe it will take a while. Cyangwa bishobora gufata igihe. But while you're asking, seeking, and knocking, God's working in your heart. Igihe urimo urashaka usaba ushaka ndetse unakomanga hari ikimana ibiri irakora mu mutima wawe. Don't stop. Don't give up. Ntuhagarare, ntubivemo. And when that door opens, you'll be ready to go through Uwo it. muryango ni ukingura uzayinjiramo. Now, back in Matthew 6, Iyo usubiye inyuma muri Matayo 6, the next thing that Jesus said you could do secretly ikintu Imana yavuze wakora wiherereye ikindi is down in verse 17 and 18. mu murongo wa 17 na 18. It's fasting. Ni ukwiriza ubusa. Fasting is denying yourself food for the purposes of prayer. Kwiriza ubusa ni ukureka ibiryo ukishira Imana kugira ngo usenge. Now, when you fast, drink lots of water. Niba uri mu masengesho y'igihe kinini nywa amazi. But you just go without food. Ariko nturye ibiryo. How many of you know we could all use a little fasting? We could all do with a little fasting. Ni bangahe bamwe turabizera ko ari igihe uvuga ngo jewe nakwiriza saa sita gusa ariko kora. The older I get, the harder it is to lose weight. Uko ndushaho gusaza niko bigoye ko na But fasting will bring it off of you quickly. ariko reka nkubwire uko Imana no kwiriza ubusa He said, Imana irabigarura. when you fast, wash your face, verse 18, so your fasting will not be known, but by your Father who's in secret. And your Father who's in secret will reward you. 18 kugira ngo wirije ubusa keretse so uri kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. I discovered when I was traveling as an evangelist that when I would fast and pray, God's power would eventually come. Igihe cyose nagendaga mvuga ubutumwa bw'Imana nyiri umuvuga butumwa nyiri mutoya uko nagendaga niriza ubusa Imana yagendaga inyiyereka. I would preach and pray and seek the Lord for souls to be saved. Najyaga nyiriza ubusa ngasenga kugira ngo Imana isanganire imitima y'abantu bakizwe. I would seek the Lord for the Holy Spirit to confirm the word of God with miracles. Najyaga nsenga ngasaba Imana kugira ngo ijambo iyamaye irikomeze mu buryo bw'umwuka. In my experience, it usually took 3 days before the miracles started. Jewe byantwaraga nk'iminsi 3 kugira ngo igitangaza cy'Imana kibe. Yeah. So we need to be persistent. Tugomba gukomeza gutitiriza. We need to quit giving up too soon. Ntukabivemo hakiri kare. The man that I told you about that I had been seeking the Lord with, his name was Neil. Umugabo nababwiraga twasenganye umucuruzi yitwa Neil. I talked with him 2 weeks ago about my trip. Ibyumweru bibiri bishize namubwiye ko ngiye kuza hano. He sent a contribution to help me fly over and make this trip. Arambwira ngo kuko ugiye nanjye twarasenganye ngiye kohereza amafaranga agufasha. He and a dozen other believers partnered with me and gave donations. Nagiye nkora n'abandi n'abizera benshi kugira ngo dufatanye umurimo wa Kristo. But I recall those times of praying and fasting with Neil. Ariko reka nkubwire ibihe twamaranye dusengana twiriza ubusa. And he sent me this note. Yanyohereje aya magambo. Neil retired worth millions of dollars. Uwo mucuruzi twasenganye yaretse akazi yarashaje ariko asaza afite amamiliyoni menshi y'amadolari. He put together TV and radio station
packages for cities like Dallas and San Antonio and Atlanta. yagiye ashiraho amateleviziyo y'Imana mu mijyi minini muri Texas n'ahandi hose. He built up a business worth $70 million. yubatse business ya miliyari 70. I knew him when he had a humble home and a car and was face down on the floor claiming wealth ariko uyu ni to wa use for mugabo God. nababwiraga wari urambare hasi asenga Imana imuhereza ubutunzi bw'abanyabyaha. He said to me, yarambwiye ngo fasting has been the most important aspect of my walk with God. kwiriza ubusa byambereye impamba ikomeye mu rugendo rwanjye n'Imana. It has shaped everything that God has done, especially my ability to acquire wealth. yamesheje ubushobozi bwanjye n'Imana ndetse n'ubushobozi bwo kugira ubutunzi mu Mana. Fasting is the most effective weapon a Christian could possibly have. kwiriza ubusa niyo ntwari ikomeye umukristo yagira. Not to fast is like leaving all your nuclear stockpile locked up while your enemy attacks from all sides. niyo ntwaro wakoresha igihe umwanzi wawe yakwatatse yaguteye. I could go on and talk ushobora about kubabwira ibintu byinshi this. bijyanye But n'iki. the weapons of our warfare are not carnal, ariko intwaro zacu si intwaro zisanzwe, but they are mighty through God. ariko ni intwaro z'Imana. The church of Jesus Christ itorero rya Yesu Kristo advances on its knees. ritera imbere iyo ryagiye ku mavi. We win our battles in prayer uburyo bwonyine bwo kunesha intambara zacu ni mu masengesho. before we win them in the streets. mbere y'uko tujya kurwana hanze tugomba kurwana ku mavi. Secret prayer brings public rewards. amasengesho yo mu rwiherero atuma Imana iduhemba ku We karubanda. can pray in faith according to the word of God. tugasenga twizeye binyuze mu ijambo ry'Imana. The Holy Spirit will help us. umwuka wera azadufasha. We have the privilege of approaching our Father. bigatuma tuhabwa uburenganzira bwo kwegera data tudatinya. I'm not ashamed when I come to God and ask for something. reka mbabwire ntago nerwa ipfunwe yo kuza imbere y'Imana ngo nyisabe icyo nshaka. I'm not embarrassed to say, Father, this is what I need. ntago binera ipfunwe kuza imbere ya data nkamubwira ngo data wo mu ijuru iki nicyo nkeneye. Do you hear me? muranyumva ibyo ndimo ndavuga? Pray for musenge the gospel of Jesus Christ to have power. musenge kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bugire imbaraga. Pray for the word of God to spread through this city. And musenge kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamazwe muri uyu mujyi. pray for the name of Jesus to be famous in Rwanda. musenge kugira ngo Yesu amenyekane mu Rwanda. Pray for your government to be righteous. musengere ubuyobozi bwacu kugira ngo bubeho bwejejwe. Intercede for your leaders. musengere abayobozi banyu. Call their name out with prayer and thanksgiving. musenge kandi mushime. Good government is a blessing from God. kuko ubuyobozi bwiza ni umugisha uvuye ku Mana. Mothers and fathers, pray But- for your children. abapapa bari hano n'abamama musengere abana banyu. Husbands and wives, pray for one another. umugabo n'umugore bari hano musengane. Let your children see you pray. reka abana banyu bababone musengana. It's not just something for church. ntabwo ari ibyo mu itorero gusa. It's because God loves you and wants to hear your voice. nuko Imana igukunda kandi ikeneye kumva ijwi ryawe. He's looking for an excuse to bless you. na irimo irashakisha uburyo yaguhereza umugisha. And it could be that He's waiting for you to simply pray. ikigukeneye gusa ni ukusenga. ikeneye kumva ijwi ryawe uyisaba. How many of you say, I need to pray more? niba ngabe bari bano bavuga ngo ndashaka gusenga cyane manika ikiganza cyawe. How many of you say, I want more faith to pray? niba ngabe bavuga ngo nkeneye kwizera kurenze kugira ngo nsenge cyane. The Holy Spirit is your helper. umwuka wera niwe mufasha wawe. If you've not been filled with the Holy niba Spirit, utaruzuza umwuka wera you ought to get hungry for God. ugomba kugira inyota yo kunyotera Imana. You need His help, dukeneye ubufasha bwe and He will loan you His faith kandi izaguhereza so your kwizera kwawe prayer can be effective. kugira ngo amasengesho yawe abe yuzuye. The devil doesn't stand a chance reka nkubwire umwanzi ntabwo yaduhagarara imbere when the church goes to prayer. igihe cyose itorero ryasenze.
the powers of darkness are driven away. imbaraga z'umwijima zirahunga. The kingdom of God increases and advances. ubwami bw'Imana bukaguka bukatera n'imbere. More people get saved. abantu benshi bagakizwa. More people get healed. abantu bagakira. More people prosper. abantu bagatera imbere. More people are promoted. abantu bagatezwa imbere. When the church prays, igihe itorero ryasenze. you say, what about my children? ukavuga ngo abana banjye se. Don't give them to the devil. ntuwemerere ko umwanzi afata abana bawe. Fight for the next generation. sengera abana bawe Stand ubarwanirire. in the gap and stand hagarare there mu with cyuho. them. Don't yield an inch to the devil. ntuhereze umwanya umwanzi. Jesus purchased Rwanda on the cross. yesu yapfiriye abanyarwanda ku musaraba. He owns Rwanda. yesu niwe nyiri rwanda. His blood is sufficient to forgive everyone's sin. amaraso ye arahagije kugira ngo ababarire ibyaha by'abanyarwanda. They just need to hear the word of God and be saved. ukumvishwa ijambo ryayo kugira ngo bakizwe. Your prayers can make that happen. amasengesho yawe niyo azabikora. There's no limit to what prayer can do. nta kintu na kimwe cyahagarika amasengesho. wasengera mu modoka, You can pray in the church. wasengera no mu itorero. Let the Holy Spirit empower you to pray. reka imbaraga z'umwuka wera zibuzure musenge. Then start finding prayer partners. kandi mutangire gusenga. Start praying with your leaders. tangira usenga n'abayobozi bawe. Jesus told the Apostle Peter, I've given you the keys of the kingdom. yesu yabwiye intumwa petero ngo nzaguhereza imfunguzo. I've got a key right here that opens the door. mfite urufunguzo nanjye hano rufungura inzugi. Some people, by God's grace and calling, have bigger keys than other people. reka nkubwire ari abantu mu bwami bw'Imana. ubwo rero ni ubushobozi bwo gukingura imiryango. Is more powerful than other little keys. rero izo mfunguzo z'ubwami bw'Imana zirenze kure izi mfunguzo dufite. But we all need to use our keys. ariko twese dukeneye gukoresha imfunguzo zacu. That's why I team up with someone like Tony Nichols. niyo mpamvu jyewe na Nicholas Tony dusengana cyane. Because of the spiritual anointing and authority kuko that he ari carries. ubutware n'ubushobozi Imana yadushizemo muri twebwe. He's got some keys. nawe afite urufunguzo. I've got some nanjye keys. mfite urufunguzo. Bosco has got some nanjye keys. mfite urufunguzo. And Pastor Justin has got some keys. umushumba afite And when urufunguzo. we team up together, iyo rero duhuye tugasenga, God multiplies our power. Imana imbaraga zacu We can irazohereza open more doors. kugira ngo ikingure amayira menshi. And the word of God is more effective. ijambo ry'Imana rikwamamara. Team up in prayer. musengerane. Agree in prayer. mwumvikane mu gusenga. And the Lord will give you faith to see answers. Imana izabahereza kwizera mubona ibisubizo. How many of you want an anointing to grow in prayer? ni bangahe bavuga ngo nkeneye amavuta y'Imana kugira ngo nkomeze gusenga atuma nsenga. Now you know I have faith to pray. murabizi ko njyewe mfite kwizera mu gusenga. May I ask the Lord to take some of that faith I have ndasenga kugira ngo Imana ifate kwizera mfite kwose and give it to you this morning? kubahe namwe. You want some of my faith? murashaka ko I dusenga? can pray and God will give it to you. reka dusenge kugira ngo Imana ibahe. Because He's taught me that He's listening. kuko iri hano kandi iri kunyumva. And you're going to discover as you walk it out kandi mugiye kubyumva nimusohoka that when you come before God the Father ni uzi imbere ya data and you know who you are in Christ, ukabuzi uriwe muri Kristo, He will recognize you as one of His children. kandi azakubona He nk'umwe mu will bana say, be. what do you need? akubaze ngo n'icyo ukeneye. Tell me what you want. akubaze ngo n'icyo ushaka, And He will grant you what you request. kandi izaguhereza icyo wasabye. Outsiders that don't know the Lord, they may be standing outside. abari hanze ntabwo bazi Imana, But you're not alone. ariko reka nkubwire ntabwo turi You're not twenyine, an orphan. ntabwo turi imfubyi, You've not been abandoned. ntabwo twatawe. You have a Father in heaven dufite who data wo mu ijuru, He hears you because you're in Christ. ajya twumva ko turi muri Kristo. You have the privilege of His name. dufite You can ibintu come byiza ko tuzi boldly izina before rye. Him and pray. niyo mpamvu dufite uburenganzira bwo kujya imbere tugasenga. Now I'm going to pray and ask God to impart reka faith nsenge to you. kugira ngo Imana ibakorere. Some of you, this is going to be a new. ugiye kuvumbura ibintu muri bo.
Some of your intercessors, you're veterans. You may not need what I've got. But some of you need a boost. Bamwe ndabizi ko muri abanyamasengesho ariko mukeneye kugira ngo Imana yongere ibatera iteka. Are you ready to receive it? Turiteguye? Reka dusenge. Here we go. Reka dusenge. Father God, I come to you with a request. Data ndi imbere yawe ngusaba. By the power of the Holy Spirit, Nyuze mu mbaraga z'Umwuka Wera. I've learned that faith is contagious. Ndasenga ko ari ukwizera. That gifts can be imparted. Kugira ngo umwami bahabwe bakorweho. That the anointing of the Holy Spirit kugira can ngo be imbaraga shared. z'Umwuka Wera zikorweho. And in the name of the Lord Jesus Christ, Mw'izina rya Yesu, I impart and give to these wonderful people ndasenga kugira ngo bahabwe izo mbaraga. knowledge that they belong to the Lord, the Imbaraga spirit of adoption, zo and gusobanukirwa courage to zituruka ku pray Mana. the will of God, Dusengere mu the sword of the bw'Imana. Spirit to pray the word of God, Ndasenga kugira ngo ijambo ry'Imana with God's help to pray in Imana faith. ibafashe kugira ngo basenga mu Now, Holy kwizera. Spirit, fall on them with the gift of faith. Mwuka to Wera pray. bakurikire mu Thank mbaraga God, just z'Umwuka Wera. Begin to thank the Lord for it. Tangira Thank you, Lord gusenga Jesus. Imana mu izina rya Thank Yesu. you, Lord. I receive Mwami more. urakoze. I'm hungry for more, Lord. Urakoze Thank mwami you, Lord turagukeneye Jesus. cyane. I needed this, Lord. Ndagukeneye Thank you, mwami. Lord Mwami God. urakoze. Thank you. I'm not a Mwami urakoze. victim. I'm not an outcast. Ntabwo nzatsindwa. I've got privileges. Ahubwo mwami narahawe I've got nanjye. his name and I can come to my Father and Nawe pray. izina rya Yesu niyo mpamvu ngomba kwegera data wo mu ijuru. Amen and Amen. 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 Thank you. Wow. I love you guys. Thank you. Let the pastor come forward. hari abashobora kuba bafite ibyifuzo bikomeye byenda kumera nka ziriya mpyiko ndagira ngo dusenge mu izina rya Yesu. There is some people with a prayer request. Niba hari ibyifuzo ufite wifuza ko twasengera binyuranye, haguruka duprofite uyu mushyitsi wacu uturutse muri Amerika mu kanya ari bwongera asubireyo, ariko dusengere mu izina rya Yesu. Imana iyo itanze umwuka wera itanga n'impano z'umwuka wera kugira ngo zikorere mu itorero. Ndabyizeye, twizeye ko Imana ikiza. Hari n'abantu ikoresha mu gusengera abandi, ariko imbaraga z'Imana nizo zikiza. Reka umwigisha adusengere, ariko twizere imbaraga z'Imana ko zirakora mu izina rya Yesu. Reka dusengere ibyo byifuzo. Amen. Amen. Praise God. Yes, ashimwe. If you are here and have a physical need for healing, would you raise Niba your hand? uri hano ufite icyifuzo cyo gukira indwara, Somebody here is suffering from arthritis. ukaba urumva It's ubabara a ahantu, terrible pain and it's crippling you. Would you raise your hand? manika ikiganza cyawe. Somebody here has kidney stones like my friend that Ushobora kuba nawe uri hano told urwaye about. impyiko, Would you raise your hand? nawe uramanika ikiganza cyawe. All right, those are just two. But if there are other things I haven't named and you want healing, I'm going to pray a Ushobora prayer kuba of nawe faith utarwaye for you. ariko ukeneye gukira, nawe ndagusengera n'ubundi. It's simple. Biroroshye, It doesn't take a long time. ntabwo bifata iminota dusenga. What we do is we simply come in the name of Jesus. Icyo dusaba ni ukuza imbere y'Imana mu izina rya Yesu, We identify the need. tukavuga icyo kitubangamiye, We tell God what we want. tukabwira Imana icyo dukeneye, And then we ask for it in Jesus' name. tukayisaba mu izina rya Yesu. Now, healing is a gift. Gukiza ni impano, It was purchased for you by Jesus. kandi gukira ni impano twahawe na Kristo ku musaraba. You don't need to deserve it. It's by grace through faith. Twabiherewe ubuntu, It's just something he gives to you freely ni because he ikintu loves you. twahawerewe ubuntu na Kristo kidukunda. Healing, just like forgiveness of sins, has nothing to do Gukira with your indwara worthiness. bimeze nko gukira ibyaha. It's simply because you believe him and you come to him. Biri icyo bisaba ni ukuyizera ukanayegera, And God is a rewarder of those that seek kandi him. Imana ikabikora. Do you believe that? Turabyizeye, All right, hold your hand up again. manika if you ikiganza need healing. dusenge. Come, Holy Spirit, Mwuka wera manuka, release your gifts of healing rekure now kure in this imbaraga zo place. gukira muri bene data.
Spirit of infirmity that's crippling somebody with imbaraga arthritis. zo kubabara ziri ku muntu I command you to come out in the name of Jesus Christ. ndazitegeka zimurekure mu izina rya Yesu Get off of their bodies. zibavemo Loose them. zibarekure They are God's property. ni abantu b'Imana They have a right to be healed bafite uburenganzira bwo gukira and to be free of pain. kandi bagakira ububabare. Now, kidney stones. abantu barwaye impyiko nonaha I come against you in the name of Jesus Christ. ndanesha ubwo burwayi bw'impyiko mu izina rya Yesu. I know doctors can cure you, ndabizi ko abadogiteri bakora but the great physician is my Jesus. ariko umudogiteri ukomeye ni Yesu And he heals you now. kandi agukize nonaha. Claim it by faith and thank God for it now. ushimira Imana uyibwire ko Mana ndagushimira kunyizije. I am God's child. I have ndi the right umwana to ask. w'Imana And nothing can stop my nta prayer from kintu getting to God. cyahagarika amasengesho yanjye Nothing can stop his answer from nta coming to kintu me. cyahagarika ibisubizo byayo Because Christ is for me. kuko Yesu ni uwanjye. Diseases be driven out. indwara zigende, Infirmity be gone. kubabara kugende, Be healed in the name of Jesus kira mu Christ. izina rya Yesu. Ora, let's just thank the Lord. Ora ma pasinde de me peshu tortos. Murromo posiere me pesindo. Father, I ask you to restore to the church. I've seen you, Lord, through the latter rain movement, the miracles mwami and narakubonye deliverance and healing. narakubonye reka wigaragaza itorero. I've seen you, Lord, when prophets and prophecy started to emerge. narakubonye igihe itorero ryagukaga. I've seen apostles and people that were spiritual narakubonye muri fathers biriya develop. mu ntumwa. I've seen you restore your Holy Spirit to the body of Christ. narakubonye utanga umwuka wera ku mibiri yacu. We've seen tongues and interpretation. twabonye usemura We've seen indimi. the gifts of the Holy Spirit. twabonye uduhereza impano y'umwuka wera. I ask you, Lord, do it again. ndagusaba ubikore nanone, Give it to us, Lord. biduhe, We're hungry for more. turagukeneye. This city cannot resist the power of God. uyu mujyi ntago wananirwa n'imbaraga z'umwuka wera. The Word of God is irresistible. ijambo ry'Imana ntawarihagarika. Kigali belongs to Christ. kigali ni iya Kristo God's people are meant to possess the land. kandi ubwoko bwawe bugomba gufata uyu mujyi. Rwanda is to be a hub for the distributing of the Word of u God. Rwanda through all of rugomba Africa. kuba urumuri rujyana umwuka wawe. Do it, Lord. Use me. bikore Yesu, dukoreshe. Use my church. koresha iri torero, Use my pastor. koresha Come, abashumba, Holy Spirit. ngwino umwuka wera. Thank you, Holy Spirit. urakoze Lord, mwuka wera. if you feel something happening in your body, I want to hear a shout of rejoicing. niba wumva ari see icyahindutse uvuga something ngo happening. haleluya, Praise the Lord for it. ushimira Imana kubw'ibyo. Brother, may I pray for you? arashaka gusengera umushumba wanyu. Father God, I thank you for this man of God. ndagushimira kubw'uri umugaragu wawe. I thank you for the leadership skills that he ndagushimira has. kubw'ubuyobozi wamuhaye. I thank you that his heart is pure. ndagushimira ko umutima we wejejwe. I pray, Lord, you will confirm the territory you've given to him. ndagira ngo uyu munsi kibe ikimenyetso cy'ahantu hantu wamuhaye. In your timing, let it increase. reka mu gihe cyawe umwagure. Let a weight of glory come upon him. reka icyubahiro cyawe kimugendeho. Father, I pray for a team of men ndamusengera kugira ngo umwoherereze abagabo bo gukorana nyabo, to be assembled around him, kugira ngo bamuzenguruke bahinduke ikimenyetso, like David's mighty men. nk'uko Dawidi yari afite abagabo. That this man will be a spiritual father to nawe them. ahinduke umubyeyi He w'umwuka, will equip them, azabatoze and in turn, he will be promoted in God. kandi azahabwe More indi of your poromosiyo, grace, more of the fullness of Jesus. yuzure muri Kristo. Thank you, Lord God, in mwami urakoze Jesus' mu izina name. rya Yesu, Amen. 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 Murakoze cyane. Glory to God. I bless you in the name of Christ.
ngo abasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Mujye muwakira muvuge ngo amen. Amen. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Reka nsabe korari Shalom baze hano imbere bagiye kuririmba indirimbo ebyiri. Ndabizi ko bagira indirimbo zitari ndende. Bagiye kuririmba indirimbo ebyiri. Tugiye gusenga Imana dusabira umugisha buri muntu wese ugiye gutanga ituro ndetse n'icyacumi kandi umwigisha wacu Imana imuhe umugisha. Reka nsabe Pastor Theophile yegere hano hafi asabire umugisha abantu twese tugiye gutanga amaturo n'icyacumi ndetse n'inkunga yo gufasha abatishoboye cyangwa se abakene. Turabikora mu kanya ndaza n'amatangazo make cyane kugira ngo tujye muri pause ntoya duhite tugaruka mu gitaramo. Kuba imbere y'Imana tukahatinda ni byiza, ntabwo ari ibibi, tujye tubikunda ni byiza. Twongeye kugushima mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ibi bihe byiza tubashiye kugirira hano imbere yawe, twumva icyo umwuka abwira itorero muri iyi minsi ya none. Wakoresheje umukozi wawe atubwiye amagambo y'imirimo y'amaboko yawe ujya ukora, natwe twaje hano kugira ngo tubashe guhemba